area man sound le area ka Simsim. Simsim wa swi kota ku afforda Kimbi Kulala. What the redilo no walani ayava kahle musically vediwa yeah asho you wisa tindawo hinkwato spiritually and physically and emotionally iloko hayi uyabona Mtlimbane Mtlimbane baba na munhu un'wana wo tshwa wa mlungu wo kuchukuluka akutshu iloko no hlamula ku kasi Mtlimbane abana un'wana ke xikhi xi n'wi tshamendzela mhani luya xi ku hayi mhani luya wa mina wa swi kota ku kondelela u kondelela vusiwana u kondelela hinkwaswo leswi mi fambaka swona a kondela swifulo through sick and sip xiku wow ni happy ku mama namuntlha va ni sendele buswa hi ve hi khoma kwala ka buswa bya bya dini bya timenemene timbirhi ta ka Gaza ti hlanganini. Hey, makume nhungu wa timinete ngene ka awara ya 12. Swo tolo vanhu a va swi twisisi xitori xa mina. Na swo wani, swi bana tithepi timbirhi na hamula. man eki Gabaza u rona timhaka ta mundzilako bosi ku hembo tipone tibrina ku ayifra timhaka leti nga kona ti nga plan nikula hile ka timelemene ta ka Gaza okay se ifikile na ifikile ibuyile futhi ikesile vaseketeri va hina ku va mi bipi ya mise gonyini bipi ya mi gonyisi igonyi bipi ninge vulu wa igonyini it's behind the scene ive wena xi hehla nakambe swa hi vava a ku ri na next okay eka Chavi hi Mdlivela a leswi nga humelela Kelly Khumalo a bina hi khiva la yena ya ku leha u hi poyile ndani hi Matsonga yo na sound ta ka Gaza be mini xo ku sound ta ka area man sound le ri ka next hi loko Kelly Khumalo aku sound le why sound nga ri sound ya ka Pastor Mporo maita sound ya ka Pastor Mboro isungula kwalana yele kerekeni yi ba irele yele kerekeni hayi chaya mambara man'wana a tha tlhokovetsela aku sound leyi nga ri ya ka Pastor Mporo nga no wa nkondzweni ya ka Pastor Mporo ngele ka imvuselelo ya Pastor Mporo he mleta ku aka deliver and hlento chava kha hlekelela aku etimhaka ta kona ma ku ri mina ni anda nung chichina anda veni ku hayi tana mta imanyana mi mala tlhela ni xo ku sound leyi nga ri ya khalanga hayi ngebe ya ya khalanga sound ma khalanga ma ikota ku boha ma ikota ku boha sound so area man sound leyi ri ka Simsim why hileswaku ni swini vavini mara swa mapela swi ndila phakati ku why afika apoyila sound hi ku loko a ri ntlambi ya mapela a fanekele atina sound engineer yena exactly ina vanhu va ku famba tigigi ta gospel ya ta serious rhandisa va ka timba ntsena ka tigigi to tala un'wana na un'wana artist loko ata u ta na sound engineer ya yena hi ku sound engineer ya swi tiva ku munhu luya u swi rhandisa ku yini setelo u lava ti tweeta na ti beats u lava high riso u lava bass riso ti monitor ti rasa so se why Kelly Khumalo nga endlangi swona no twa nga ri ina ku nyadza ina ri nyadza yo nyadza Chavi Simsim wa hi tekela munhu leyi i tata hi nyaza la a tata hi nyazisa mi loko ku ri mi Simsim a ni vheti loko a vula sweswo ku sound leyi nga ku ya ka Mboro ni vhe ni gonya stage ni fika no ku hayi hi ta yi vona nkarhi wun'wana chika ava ani hakela mali a no sukumeta bya Mr Post loko xi sukumeta va Zarangi mi nga pfuxi tin'wana sukan svara na botiredi loko di sukumeta mani i botiredi di nga sukumeta mani DJ Mfundisi a nga sukumeta botiredi botiredi lo no walayani ayava kahle musically vediwa a swi yi wisa tindhawu hinkwato spiritually and physically emotionally mi tshami va ka pefama botiredi mi ta swo ku ipela ku ka yena lani swi va sihloko phepha rin'wana loko a tshama ka wisa hihloko a nga vi kahle botiredi se yi vuyisi macinelo lama makhale lama ma ku loko lama mavhilwa lama mavhilwa xa vhilwa u vekela la xisutini loko vhilwa lero ro huma ri rhendela ri ya ba vanhu ke leni komeko hi nga yi tlhokovetseli ngo yi ni twisa ku vava mara hi ku ya mina ni Chavi next time munhu u fanele a nga rhambiwi mani ta ku futhi ka Gaza hikuva va nga n'wi rhambi a yi vhete va chayini ka Gaza
I mean ngeti itanyaziwa endlela liya Yeah. oyinyaza ezimatsonga because remember la Gauteng gig ayirikona ya ka Gaza i Saturday akuriliya ya next ende ku komba ku va n'wi afforda u yini ku Uyini? hakelini Sim wa swi kota ku afforda Kembe Khulala okay timhaka ta kona a ti lengo ti tika hihoyihoyi ala avuxeni ka Gaza timhaka ta kona hi loko hayi wo ya vona Mtlimbani va va na munhu un'wana wuntshwa wa mulungu wa ku tshukuluka a ku tso hi loko no hlamula ku kasi Mtlimbani a va na un'wana ke hi ku Mtlimbani hi tiva va dyela na Miss Pro va nga n'wi tivisa na le kaya kwa yi lava mkon'wana ala 1 2 3 se ya vona Mtlimbani a ri na un'wana munhu timhaka leti nga kona masivona ti voneleni ka Gaza ti celebrity ta ka Gaza no me ku twisa ka mina ni loko swi nga endli hundza ivuya kuma swin'wana u fana na un'wana hi n'wi tiva van'wasati va Gaza hi chakulolo hi yena ku vi na maloyara loko swi nga fambi xo jampa jump loko xi nga xo jump jampa xi nga endli xo jampa jumpa loko xo jampa hi lembe tsale Jonas 16 16 wa vanhu se na Mtlimbani mani ngisole loko u swi twa ku landeni ka wena a ku kahle a wu tsakangi wo jampa jumpa mani ta ku sesilava ya hi ti nga ta gangawolo vito va fita ku veka xipikara xa ku majampelo lama u ma jampisa ku yini majampelo se n'wina mi twa nga ri Mtlimbani ndi wrong a ni nge vuli ku wrong cause a ni swi tivi ku andlwini a hlangana na yini endleka ka hlangana vaaka swi nga endleka kha hlangana na vaakatimba mara mina hi vonelo ra mina a va ri swin'we nsesi a ri ready na ku ri i wine vukati dyaka mani Mtlimbani i ta ku ri mani mo hi ku i mani mdaka vakovinyi no mi nga holi kokwalaho a ri sesi loyi a ri ready na ku va a ri mani swimanimani swo ku Mtlimbani xivongo xo ku Mtlimbani 1 2 3 xi n'wi dampini tshama ni famba na Mtlimbani ku ri n'wana ya kaya xi khe xi n'wi tshama endzela mhani luya xi ku hayi mhani luya wa mina wa swi kota ku kondzelela u kondzelela vusiwana u kondzelela hinkwaswo leswi mi fambaka swona a kondzela xifula through sick and sip hi yena loyi a ri kona nkarhi lowu wa xifula a ri kona nkarhi wa xifula a n'wi tlhavula xifula a n'wi hlambisa xifula a n'wi endla swilo hinkwaswo xifula ya ne no mara a swi nga boheleli munhu ku ri a ri vabya a tshami na yena ku va xifula lexiya a xi ti ku jikeli mani swi n'wi dyondzisini ku la vuton'wini ka tiyiselaniwa a ku ri dyondzo a ku ri dyondzo a ni ne le high school mapasa mi vuli ku va ni tiyiseli ngoni kha ni nga pasa loko mi pasa la high school maendani mabaleka hi yo yaleyo se loko a ka Gaza tshama xisukini ma swi ta ku hulu va tshama va ri milon'wini ya vanhu ni vone hulu kha ya ku performeni a mucatwini wa Papa Makamu and ka Papa Makamu hala ka hina la ta yi lumisa timbyana se xana hulu va nga va vitani hi mali kumbe hulu yi mahala hi mhaka ku hulu na Dr. Sofa ti kumani swona swa mali ya ntshembi sorry ku nghena non'wena swa mali ya ntshembi se ku na ku dyisana dyisana mbitsi ko karhi so swi nga endlaka ku va ku ri ku dyisaneni ka mbitsi ku Dr. Sophia the first na hulu a va kumana siku ni ta lika mcati lowun'wana ncatini luwa la nga Dr. Sophia loko va lovoliwa a yangi so ku na ku dyisana ka mara xi nga hlamarisa ni voni yi posti poster ya mucato luwa yi faka na nghoma leyaku vavasati a wa rhandani se xana nga kha vula ku yi confirma ku hi pela yena na Dr. Sofa va rhandani na a hi pela vavasati a va rhandani se n'wina mi twa nga ri yi confirma swi kahle ya yi faneke yi confirma swa mhaka yikulu vavasati va rhandani matiwa yi confirma hi swo loko mina no ka Facebook no fika ni tsala hikuva ni voni un'wana a nga ti Dr. Sandleni u tlule titlambi hikwata ka Gaza no swi veki kahle a ni vuli ku a va dlayi Dr. Sandleni va nghozi ngopfu ka music mara u nga compare vanhu hi ndlela leyi ya ku ri ku tivoma va tlula ku tivoma va tiyiselini yes hi loko mina fanele ku a va tshiki hulu na hulu yi ntlambi because a ti te hulu di nge hlayi ku a yi tlambi hulu hi loko
va ta laya vanhu va ku hulu ya door mata gaza ku kuzonda ne Hey gaza loko yoze kuzonda ita kuzonda. se ku ya n'wina hulu ya door Holu yo kotlanisa. Holu yo kotlanisa ayo kumana na nuna wo kota ku vula ku ri voice leyi yimbelela so. Makakulo va manuna kremawani. Sweswo swo taniya. A vula ku ri yi bi ka mi vitanisa ku yimba ngomkela ka worship team loko kuna ti chonchon leti ti vitana Transpose. kuna vo transposer. no mara mina no nga team maybe ku mina ni yingise swima swinene mina ni twa yi ri kona man Yiko. yi kona yona so yi felwa the producer na swin'wana Sweswo. ya yimbelela man le ya zama And yi hit lexi ni xi tivaka hi hulu I ku ka album yin'wana na yin'wana hambi ho ka hi nga rhandzi album hinkwayo mara hit ya yi one yi ta va yi ri kona yona vela shem yona so laya I feel like mina na n'wina tani hi timenemene a swi ta hula yi twisisi and then hi byela ku a hi na mhaka na loko a yi twisisi kumbe njhani hina hi ta vulavula ntiyiso hi ti hlayela mahungu a hi personal na yona hambi leswi hulu nga tshama yi xavela vanhu va hi ruketela va bamba va zama ku jampa hi dzika va zama ku jampa hi dzika va za va dzika na vona va dzika na vona a ri kwala mara mina eka ti-artist ni yingisela hulu ani yi xaveleli hulu hambi album a yo xavelela mara album hi ku swi ya hi ku munhu u lava ku yingisela music na mina hulu a nge se tshama humesa album ni nga yi stream yeah ni nga yi download ni nga yi yingiseli album ya yena ni vulavulela ka phone leyi ku na album hinkwayo la leswi swa ku hulu a nga ni twisisi kumbe njhani a ni ngheni personally a yi kumana hulu mara musically hakumana ya iyo ya le mhaka ni pani khoma na xikhuhlwana sorry askis hi loko timhaka ta ka Gaza ti sungula futhi ku yoko Kaulani Madleke n'wana mani Ebi Madleke xo tsala post liya xi ku is it still considered teenage pregnant loko wa ha tshama ka n'wina kumbe swin'wana sweswo xi vekeni xi ri karhi teenage pregnancy loko u kuma n'wana u ri hava movha na yindlu kumbe u ri financial stable lero hambi u ri na 29 as long u ri hava movha na yindlu u kota ku tiyimela financially karhi teenage pregnancy wa wela kwalaya hi loko Gazane yi vuvume ku ri Gaza lani a yo yimela ku xi rheta yi vheta okay yi ve xinghenela ivi va xinghenela Gaza hinkwayo ni kuma Gaza hinkwayo cashbone yalle van'wani veke va ku fana na nyimpfu van'wani va ku veka n'wina ku xifanisiwa timendlu ka n'wina ma wena u glow yi wan'wana va ku u fana na nyina nga ku bebula a ri na 50 years vera xidlow buswa mara a yenga tisi buswa mara mani Ebi Madleke na Kaulani a va swi koti ku vula ku vuswa veri buswa no buswa bya hambana leswiwani n'wina mi nga kulela Grand Farm n'wina mi nga kulela a Grand Farm mi swi vula ku hambana phela lava va kuleli Deep Kloof so buswa a swa ya vona na hina yi fana kata Yesu madya buswa okay na kata Yesu behind the scene ne ya mankhuza va mhanoyi ti dyela buswa kulani laya ne I think xo yi veka hi ndlela yin'wani ne Gaza ya kwata Gaza yi na xikomele khosana mi voni mara buswa ti dyela buswa khosana yi nga hleka so hiko yi swi tiva swi leswi ne manya kwihi buswa bya dini bya buswa no mata kumelelini ma mi tlhese ndzhaku a xi naveli vuswa bya dini ivi mhani xo va sweka vuswa laha wa byi senda kwihi a Cape Town hi flight flight leyi hinkwenu hi nge le ku yi rileleni ku la ku hi khandziyi yi senda vuswa yi sende buswa ivi xi va live xi ku wow ni happy ku mama namuntlha va ni sendeli buswa hi ve hi khoma kwala ka buswa bya dini imagine u bebulwa za u fikisa 25 years ngetsama u khandziya flight u rhangela hi vuswa bya dini ina
hi buswa bya Allah. Ay mama mina va ni sendele buswa bya se dini. loko a ri ka leyo ne Eh. ya la vhiki ne hina ti-influencer a hi khomi xivixivi Ya hi kulu ngopfu. ti-influencer ta ku tala heyi a ti ri ku xaveni Ti xava ku timovha. rhangi futhi mo nga rhangi u rhangi javi le Le ndzhaku ndzhaku leyi. diko ka polo Ma ku, Polo hey, 8, hey, hayi hey, not just polo. he tluka swi ku chakala a xu a ku koka Benz gagashi Ye, swi ku tluka swi ku chakala sekere. sekere na yena a posta ku u xavi movha se ho ka hi nga Ah, tivi ti-message leti ni nga ti kuma a ni ti ku ti ngani loko no mi komba laha ti tele ngopfu va ku ti-influencer ta ka gaza hinkwato le ku xaveni ka timovha wena ke eish tifene ti hi faka under pressure Hi Va ku leswaku- weke, okay se ni hlamala ni ku se lekere la xigaza monday xi zi xa movha Izi xa xa hola Monday. musi mara ku na swivulavula swa ku ri okay mo hi sungula ka simsim u le ku ti chuheni ntu ya kha ku ri polo ya tlela Event. after next ivi hi tlhela ku va na swivulavula swa ku ri laya loko Magegexi a xava movha Ku vi a na ku ri na voko. passenger la ku vi na voko Ku vi na voko ri nge le ku sayineni la. mavoko ma ri la mi swi vona ku loyi a xavisaka u languta na muxavi loyi- loko tlhela u languta laha hansi laha u vona na teki ya white yi phohlinyana ya mani se ho ka hi nga tingwi mi nga xava timovha khoseni ku xana loko ya ku xaveni ku laveka ti-witnesseke hi ku ve ri hi xavu cash movha liya kumbe xavi swa swi lava na ti-witnesse na Ay, mara hi ku na mina ni tshame Yi ni ta xava movha ya sayina. cash na mina ni tshame ni xava movha ya cash a ndzi tshama ni vona ku va ku ri na witness ku famba mina ntsena what if maybe ku n'wi nga mi xavangi benz kumbe ka benz kumbe xa nga bense ku lava ti-witness yi ta sayina la tlhelo yi ta sayina laha tlhelo kara swa hina avazange va lava ti-witness eka swikoci kara otherwise congratulations to Magegexi. Magegexi, congratulations. Congratulations U xavile mfana wa mina. laha. Laha u xavile laha u mfana. xava i ta ka a nga vuli Laha i u xavile xigida mfana. vusiku hi nto ku a yi nge tleli masocheni leyi yi leyi ya tlela kwihi di le palamende kumbe Te parliament. hi ku Masocheni masocha kuna madakwa na ngopfu corruption kuna madakwa corruption. ngopfu masocha va nga ta lahleka movha ya joni se mara Vulavula leswi nga na mfana luya. if Magegexi di xavini Okay. congratulations Congratulations Gegi. if a di xavangi hi Magegexi hi tshiki ka U ta loyiliwa, swi swo ka swi nga swa wa hi wena. sapatela shem Eish. va kumiwa timenemene ta ka gaza mahala a mi na nchumu Eish. hala Wa ta wa hi tseketsela. se lekere na yena vu lekere na n'wi tiva Mara swi Loyi a nga ni endleka va tshembi. hisa lava swi nga swa vo swilo leswi. Just imagine u lorha kho hlongorisiwa phela swi na vulonyana na vanhu lava va jealous vo va ku vona u post movha va ku xavi movha oh re u xavi movha ivi lorha kho hlongorisiwa u hlongorise movha eka nga ri ya wena i lorha kho disiwa Se u kha u dya madili i dya madili ka movha eka nga ri ya wena xipini i xipili Allah. i ke geva na moho madila ma uri ku ka gava mori ka gava mori ya wena ah man congratulations vafana va mina vafana va le Pitori congratulations Magegexi congratulations Sim congratulations very much Sekere swi tsamise sweswo swi tsamise mara hi ta yi vona ka xigaza mandela va nga yi voni mindzuku hi bini se hi ta ku ra Sekere a ni wa ku boha vhiki leri rin'wana hi ta ku phinda va ta n'wi phinda futhi bunda ke na mi rhandza papa bundu hi mbilu ya mina hinkwayo phinda futhi na mi rhandza papa bundu nakambe ni ta fela ka n'wina papa bundu phinda futhi ya so timhaka ti tshamise sweswo ku na vanhu van'wana ingaku hi le ku va ignoreni hi loko ku na vanhu van'wana ingaku hi le ku va ignoreni Semfree na Gondi Boy ingaku va le ku buluthekaneni va ri swin'we ni yo twa maveriveri allegedly very Semfree a nga ri ka Makhathesi production okay ndase ingaku a ka ri na vudwelana a ku ri na vudyelani okay mina ni voni hi loko va nga tshamisiwi va yisa lava ni vhe ni ku okay va vula swona ku vanhu lava va ha ri va ha ri swin'we swin'we vanhu va hisa lava okay lexi ni nga xi cheka na masati mambirhi mhaka leyi ma loko mi ri xikolweni ma mi ri na vanghana a tlilasini hi mhaka mi le mi le tlilasini ewa mara mi zama hambana na mipacukapacuka Chayi. van'wani va ta va tlanga makarate va ta Eh, fail van'wani va van'wani ku va ya yiveni. college van'wani va CJC Van'wani va ya ku van'wani thwaseni. va ya ku thwaseni van'wani va xavisa mzimba Van'wani va xavisa a mzimba, a tembisa tembisa. ma vona Eh. van'wani va ya ti-varsity van'wani va va swikeme a Pitori va va ti-scam
va ku xaviseni ka titeki van'wana va ku xavisa nga titeki van'wana va xavisa ti-watch ta swichekasana mara mihlamala ku yi tekile ndanga bokisi ra Total Sports mara ayi humeka Total Sports so laya ma hambana ni swa ku na Blanca loko a ha ri xikolweni a nga ri munghana wa Junior a ri na vanghana a suka le a hlangana Junior hi Ginza hi ku yini va xavisa swixavisiwa leswi swi xavisaka so no believe ku ri na Sanfree na Sanfree na Goni Boy maybe a va ri vanghana hi ku a va ri ka production ya one mara hi ku a va ri ka production yin'we na vuxaka lebyiya na vudyelana lebyiya a bya ha ri kona se ma vona ya va kona vanhu lava va ku ri i ti-friends ta vanhu lava va nga va surrounda hi nkarhi wolowo yes mara loko i ze i fokofa i fokofile a ha ri vanghana se ho ka hi nga tivi what if na production yi nga va vulini ku hayi Sanfree maybe u vi makanyanisi kumbe u vi va n'wi susa because no believe makatis phela i production ya right Sanfree a nge yi suke just like that ende nga ku yi na mali xisa lexi xi na mali mi tshama Goni Boy yi nga because xi tshama la a waterfall what hey mi nga boxi va nga ta xi lava so se swi nga endleka ku vi na swo karhi swi nga humelela ivi a za a fambisiwa Sanfree masta ku na ku production vheta ku u nga vi close na yena na ku chawelana vavasati swa holovisa a hi ri va chawelana vavasati maswisi that's why ni make sure ku ri loko mgobhozi ta le ka mina ka ta yisa nga jikajiki swin'wana hiku Satan xa nghenelela phela Satan xa ringa and i ti-jam tlhoma kan'we ra yona wa kuma tlhoma kan'we wele group na mina wona le ka yona le yi make sure ku mhana sesi a fambela le kule nyana tlangela le kitchenini hina hi ta va hi ri la Mgobhozi hi timenemene swin'we a hi menemene na munhu wa mina va ta va xata swo njhani ka ta Yesu kona minjhani mana sesi hi pfukile hayi leswo swi vula ku Mgobhozi tolo ngopfu mani hi nga za hi boxa na ku a mi ri na xincherhani titolweni ma swi vona hayi hi ku jaha so I think maybe production yo hlangana challenge yaleyo hi hlangana na challenge yaleyo ku na vudyelani byin'wana byi nga vuhakatima byi nga ha famangiki hi ndlela a swi endleki munhu a suka ka production yo karhi ya kahle ya kahle ku nga ri na problem hi lavayani va president Benny Mayengani xi sukile hala ka Rangani va rhange va suka ka Joe Shirimani va endla swa vona a ku ri na ti-reasons na kona ku why va suka ivi va endla swa vona na vazaya kusuka ka vazaya u sukini Bennett xi ya endla swa xona halaya ka BMQ lana ko xi ngele ku exceleni so nakona a ku ri na tikinga futhi so tikinga leti nga susa Sanfree ka liya production hi ta ti lava hi ti kuma ende hi ta mi byela ti lava tona hi ta ti lava hi ti kuma and then kuna mhananyanisi before mhananyanisi kuna mani van'wana va nga ni sendela swin'wana va ku vivi mati na kokwancako mahita kokwancako leyo Buramati hi loko mani lava va ku ni kombe mi byela Gaza Bosha ku kokwancauke n'wana lava nga endlela birthday a hi n'wana wa vonani a hi n'wana wa vona a birthday ya tolweni a va n'wi endlelangi na chumu mina ku se nghena ku hi ka timhaka teto ni ku nge vuli hina ku ri kokwancauke a hi n'wana wa vona lava nga hina hi ngheni kokwancauke va xaveli n'wana swi yini va n'wi endlela birthday n'wana ku nga ri wa vona hina ha swi tivi lowo vona nga endleliwi chumu futhi na le ka podcast leyi hi nge swi vulavuli a va vula voxe mhani hina hi zangi hi vulini hi n'wina mi nga vula ku he kokwancauke a va support n'wana wa vona n'wana lowo hi nge kwihi hina kwalaho kokwancauke rhanga leri masivona kokwancauke a hina hi vulangi hina hi rhanga leri nga endleliwa birthday ku ya cina tikambi ri rhanga mi ku ri nga ri koka a hina hi nge vula hi ngheni hela a ngheni hela ka so ivi ku na tibuku laniwani ti nga tsaliwa la le ta ti lavi hi loko le tibuku leti va ri my bleeding pen working heartily wow xilungu lexi nga lani xinghozi lexi mi nge xi hlayi le n'wini xi lava mi hlaya mi ta kota ku dyondzeka yi tsaliwe Master Stan ka bleeding pen a ni ku i breeding pen
I bleeding. Tibuku ta kahle ngopfu lava lava tibuku letiwana ne ti na poetry landeni Okay. na swo hambanahambana leti dyondzisaka ngopfu ku va successful ene ntsakisiwa ku dyondzisiwa ku munhu a va successful ne swi lava u ri na munhu loyi a nga ta ku coacha na yena a ri successful Successful. ndzi na mutsari loyi coach ya kahle Successful. u successful a ku va successful ani leswi swa ku xavisa ti-iphone successful leyo yi nga hlaya hi munhu un'wana na un'wana whether university or university yi kahle ngopfu buku leyo Yi kahle ngopfu leyi. se mi cheka Mi yi cheka ne? se vula swin'wana Kombiseni hi van'wana. mata loko vula Gaza sikuza never. sikuza wa gaza mata a yi ri ku dyeni mata yi dya mazimba yi ri life yi funya loko yi ta funya mazimba yi ku ice cream yi funya Swa fambelana mara. ni ku leyi yi ta endle swin'wana Mara. petsongo Nyoka ya chucha fast. nyoka ya chicha fast hi ku leta kun'wana loko ri tsangu va ku u nga dyi ngopfu loko ya ku tleleni Aslawa kasabasa. a xi ni twisisi kasabosha wa boya mi tshama tlela ku xi ku bebi kambembi ni halona se ivi squeezer ne ni voni squeezer yi khome xipopani xipopani xi khome xipopani xa ku tata lento a ni ku na yin'wana trend yi nga nghena nyana hikuva a yi na vunghozi ka njhani Ayina mgosi. hi laha ni nga swi vona ku skoni ne yi za yi xa xipopani mhaka leswi a hi swona i ku yi avukatini hi age ya ku husa swipopani Ya ku husa swipopani. Se yi ta za yi husa swipopani yi ri vukatini. A yi fanele yi hata ka swipopani. yi ka yi bebula laha handle ya mativa Xipopani xi ke xi rila. Hala. Hala. mata skoni mata ni kuma yi ri live ne yi ri busy ka yi dya ice cream keke hala mara na mi tshama mi dya ti swinambunambu u za u swi vona ku no mani la kaya lava ni endlaka tsongo yi za tsutsuma ya kwihi avukatini ku ka dyeliwa le vukatini Deliwa vukatini. Hala. Hala. se ku na mhananyanisi Mananyanisa. yeah a yi ri ku trendini mani la vanhu vo tala swi nga le ku va tsakiseni content ya kahle Okay. mara vanhu vo tala ve ri why yi nga ri yi bifa mamasana Mamaza. laha mhananyanisi yi endlaku ti-video ka ku u nga yi mbala kwahikwai yale a mutini wa travel u ku a mutini wa travel Amuti no travel. yi ku u nge yi mbali ni tsakisa hi ku ni le ka mina Yeah. na movha wa mina wo ni ringana mina na n'wana wa mina Yena nuna mana kwai. Yena nuna. yo yi tikomba yi tekiwini Mana kwai mi tekwini. mananyanisi Mananyanisi mi tekwini. nanyanisi Makanyanisi. kamani Makanyanisi Makanyanisi. Makanyanisi. yiku xo kamani namuntlha mimbali tavulan'wana loko mi famba mi ku yiku ina n'wananga a ya ntsata fane Mana makanyanisi na makanyanisi. Hayi combination yin'wana ya matimba ngopfu. Oh, yi nga veri ku ya tinga si mana makanyanisi. ya yi le vukatini yi le vukatini Mara yi le ku bifeni ka mamazala. laha ku bifiwa mamazala Ya, so va la. nga tivi ku bifiwa maybe ku na mamazala wa nga tshama va kona yi ku bifa Ex mamazala. ya Ya swa humelela. kumbe yo va ko va just a content now Ish. because munhu wa endla content phela Ya munhu wa endla content. so fana na mina vula ni ku swi vuya swi ku yini ende na vona mi swi vuya phela na vona mi swi vuya mara na vula swi vuya and I catch Exactly. So swa endla ku va ku ri content. swi endla ku ri content Ya swa endla ku va ku ri content. Mana makanyanisi hayi content ya n'wina. and yi tikomba ku ri munhu wa kahle ngopfu xem wo ka a nga vuli because ni twi van'wanyani va ku hayi i majamani mo hina va kahle ngopfu se ku Oh, i majamani va za ku i majamani mo hina swi vula ku malume va kona Malumba ko. swi vula ku malume va kona Ku nge vi na majama va lomu ku nga ri na malume vanhu lava. Swi ri malume va kona. Hayi no. Hayi swi ri mana makanyanisi ve le vukatini. Se hayi mana makanyanisi khomisana sweswo makama yi thevula. Makama yi pepula. mara content liya yi ta endla ku vavasati van'wana na van'wana va za va tsakela ku hambana miti ya vona because ni vona yi endle video yin'wana ni yi mbale xitofi u nga pfuka hi xitofi xexiwani eka mamazala Mbale xitofu a dana yi cheka. Yo ntana yi yi cheka. mbale xitofi u nga xi mbala xitofi xexi a mutini wa travel Mutini wa travel. hayi mamazala wa Mutini wa travel travel. u nga xi mbala ke Enge ximbali ende yi vulavula tiso. Yi nga ta ku se
ile ku jikajika la mutini wa mina a nga mbalanga Yeah. se ile ku jikajikeni wa tilawula wana makanyanisi hayi no swi tshamise sweswo next a yi humelelini ne Yeah, next yi komba yi fambi kahle. yi tikomba yi fambi kahle mhaka yaleya ku ri la khumalo u hi toloverile U hi tolovele u hi nyadzi ngopfu. so na lava va sawundi loko ri ku mahitwa n'we va sawundi zama famba mi ya zama swin'wana ka sawundi ya n'wina Kumbe mbuti wa ka khalanga ku va swi endlisi ku Mbuti wa ka khalanga ku va swi Mara endlisa mina ku I feel like xa best artist a yi vi na sound engineer ya yona. ya yona Ku ri loko yi fika la swi vulavula swo taniya sound ni nga kuma ku yi blind mara a va yi setangi hi laha u lavaka lavaka ha kona okay se mara rona sound engineer ya swi tiva ku okay ka ti monitor ni lava yi endla va so, so ka ka ti- yini yi va ka so ti-sub, bass ni a yi endlisa humi so. so manjuzisi Yeah. swi endlisa sweswo so ku avoida hi swivulavulo avoida swivulavula hi avoida swivulavula ni twi simxikhe xi ku a swi vuliwi leswi ni twa nga ku hi ku ya hi mina a swi vuliwi ku ingaku matikiti ya mele ku fambeni swa vuliwa loko u kola ku endla event ku matikiti ya mele ku fambeni mata ku yini problem ne ka ku vulavula munhu wa vulavula alright a reta okay se swi endleka swi retelini swi retelisi msimu phela mina ndondi xin'wana ne madivo magegeshi magegeshi mi ta mi tshama na yena 17 mi ri 2 kumbe mi ri 3 na un'wana ivi then u twa xiposti xi ku a 17 kayila mi hlamala ku movha 2 movha 2 ntsena Yeah. movha 2 so u ti vutisa ku le ku yileni 17 mara ku avana xi kota xi tirhisa language yin'wana yo directa vanhu Yes. That language yi endla yini if you are around ebe ku ka yile vhela endla yini u tsuma u ya kona that's why no ku ri na simsim yes u retini mara a fananga swi vulangi ku ri mathikithi nga ku hamele ku munhu u fambeni dyondza hi xihoxo munhu dyondza swihoxe simsim swivara simsim hayi ni xo ku mi ni twini ya hiyo yeleyo a mina ni hela kwala ni khani ku continue mi subscriber continue mi share na n'wina mi nga nghenela competition already hi vulini ku ta va na siku hi nga ta ya ku funyeni ya ku dyeni la ya ku dyeni ala yi ku we so competition yaleyo wa share u fa u hindzisa 10 wa vanhu lava nga ta va kumeni ku va subscribe ka channel yes then hayi ya ku dyeni ya ku dyeni ya ku dyeni enda hi misi ka ndhawu yin'wana a ku ka dyonya mahloko ku ni dyunya mahloko le ku endla swa ka mampela endla swi swa mampela hi ndlela yaleyo hi kha hi famba Hi kumbe ku na fambisa n'wana a mila ku xifuva xi nga ri xi na mhaka laha no la ku vula sweswo swa ku ri ku va dyiwa swo swa serious a hi swona leswiya swa ku ri hi kombe nyama ya nhloko ivi va pfa va ku ringisa yi nge se vupfa va ku twanani ku yi njhani hi ndlela leyo heta khosa na mina xin'wana nyana mi lava ku xi vulaka kumbe mi lava ku xi ngetelelaka hi ku hina se eish hi loko i nga ri hina hi vitele ku hlantswa mali la bye a hi kombe wa nga hi vulavuli ni ku la hi le ka timelemele ta ka gaza tango